Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo, ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Ang ebanghelyo nato karon naghisgot kabahin sa Our Father. Pero kanang amahan namo nga atong gamit kanunay o mag-ampo ta, gikan na sa ebanghelyo ni San Mateo. Mo nang murag taas ang karon ni laktod no kabantay mo. Amahan namo, wag ani namo igurig amahan simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo, gikan ni San Lucas. Kita mang tanan mag-ampo. Kisa bagoy di mag-ampo. Labi na kami mga pare. Kay mas kikinahanglan namo sa tungod sa among kinabuhi ang hugot nga pag-ampo. Pero apan bisag kitag tanan mag-ampo, kay bawo po ta nga dili tanan natong pag-ampo ihatag dayon. Tulo gani nakakasinatian o maghisgot tag experience of prayer. Nay mag-ampo unang experience. Nay mag-ampo ka nga kinadugayan ihatag sa Ginoo. Kamantay mo ana, matiguwang na lang mo, ana pa ihatag. Magminupos na lang mo, ana pa mo makakitag bana. Dugay na mong inampuay, mo pa'y pagkadagan ni mo, magdisa naman ito, karon pa maitaw ni Ginoo. Mura naman ng panit o subok sa sikwang wa mautan. Karon pa mahino ko na minjo. Na mga experience ato ingon ana. Sige kag ampo, muna-munang ampo ni mo, gihatag, pero dugay. Ikaduha, na mga yugto sa kinabuhi sa tao, nga mag-ampo kas Ginoo, kini imong gipangayo, lain po ihatag. Lahi mo itong primero kay gihatag, pero dugay. Na mga pag-ampo nato, nga mauni imong gipangayo sa Ginoo, gitagaan kag lain. Nya, primero mo agi kag pagmahay. Kana dayong uban naman munang ampo nga magkapasar og board exam. Wa gihapon, take 2, wa gihapon, take 3, wa gihapon, ga-refresher na laman, wa gihapon kapasar. Nya, munang ampo. Hasta lapis, hasta eraser, ihumog bindita kay masiguro nga magkapasar inig board, hasta papel uban pa, ligoog bindita. Wa gihapon. Pero mahiluna gihapon, ipahiluna gihapon sa Ginoo sa laing paagi. Ni makaayong gipag praise the Lord gihapon. Father, bisag ako kapasar og board exam, nakatrabaho man pagkuglain bisag di na mo linya nga ahong gieskwelahan. Di ba? Ikatulo nga kasinatian nato na ay mga pag-ampo nato nga di jud ihatag ug wa jud ihatag. Daghan. Pila ka mga tawo nga gaampo nga madato. Namatay na laman mao gihapon. Naputos og utang, daghag prenda, kalisod sa kinabuhi. Pero unsa bagayod ang dugukan sa pag-ampo nga makita nato diya sa itong pag-ampo sa amahan namo. Duha ka butang ang ato nga mapamalandungan diha sa itong pag-pray sa Our Father. O I hope nga inyo ning timan-an aron inig-ampo na tuon yang gabi mas malawom ang atong pag-appreciate sa gitawag og the Lord's Prayer. Primero, prayer is a relationship. Di ka makakitag kahulugan sa imong pag-ampo sa Ginoo o wa kay maayong relasyon sa Ginoo. Di man Bisaya ng word nga relasyon. Kaya mo say Bisaya sa po nga relasyon? English man aw, Latin aw, Espanyol man ang relasyon. Kalambigitan. Kalambigitan. Inigampo nimo, inigampo na to sa Ginoo. Gipasabot na ana nga kay gaampo man kaniya, nangadyo man kaniya, ang gipasabot na nga ana kay kalambigitan sa Ginoo. Mo nang mayong bitaw kag amahan namo. Pag ingon na mo amahan namo, imong giinang ginugtay.
Giingnan nimo Ginoo og pa. Giingnan nimo ang Ginoo og daddy sa mga datoon. Sa Aramaic ana sa lingwahe ni Jesus, Abba. Mura kayo tay. Di ba inigingon nimo og tay, inigingon nimo og nay, buti pasabot nga namoy kalambigitan. Kahing tatay man ka, imo ng amahan, anak ka. Kahing nanay man ka, imo ng inahan, ikaw anak. Di ba? O sa atong kinabuhi, asa man ta dali nga mudangop og natay panginahanglan. Sa mga tao nga nahimong tipik o kabahin sa atong kinabuhi. Kisa may una natong duowon o makalisod-lisod ta. Ana man sa tamuduo sa atong pamilya. Ana tamuduo sa atong igsuon. Ana tamuduo sa atong ugangan. Ngano man, naamantay kalambigitan nila. Mo bitaw na masakitan ta pananglitan, muduo ka sa imong ugangan, kay operahan imong asawa o imong bana. Sa mo yung wa ko'y kwarta ari bisag piso. Na pagkaugma na malit og mahalong buwak nga milyona. Di ba di ka may ubos ana? Giingnan kag way kwarta sa pagkaugma na malit og mahalong buwak. Ikasakit na nimo. Kay bago kang imong pagduol niya, matter of life and death, kaoperahan ang imong minahal sa kinabuhi. Relationship. So aron nga ang imong pag-ampo mas malig-on, tarunga una pagpahiluna ang imong relasyon sa Ginoo. Naa bagyo kay pakigsuod sa Ginoo sa imong ug ato nga kinabuhi aron mas makahuluganon ang atong pag-ampo. Kay muduol ratas Ginoo sa panahon nga naatay panginahanglan, kay kung muduol ratas Ginoo og naatay pangayoon, unya kung muduol ratas Ginoo og naata sa sakit og naata sa kalisdanan, mura ra kag tawo nga mopakita ra nimo og mahino, mura ra kag tawo nga mopakita lang sa imong kaila og mahinumdom. So mauna unang lesson sa Our Father. Prayer is a relationship. Kalambigitan. Tali sa Ginoo o sa tao. Mo nang atong Ginoo nganlan nato og Our Father, Tatay. Tay, kaluy iko. Tay, papasra ko sa board exam. Tay, ayuha ko sa akong sakit. Tay, ipaiway ko sa COVID-19. Tay, ayaw ko pasagdi sa akong kinahanglan. Ikaduha o katapusan. Sa pag-ampo nato sa Our Father, maklaro nato ang atong pag-surrender nga tos Ginoo. Nga, tay, gusto pa kong mabuhi ang ahong inahan, ahong amahan. Pero kung sa manggaling imong kabubuton, ikaw na mag-igo. Maunay diha sa linya nga matuman imong pagbuot. Dini sa yuta, maingon sa langit. Gipadayag nimo nga, tay, gusto ko ani. Pero og di nimo gusto para nako, ikaw na'y bahala. Buti pasabot nga mauday na'y rason nga nung daghang mga pag-ampo nato ang lain ang ihatag sa Ginoo ug usahay dili gyud ihatag. Kay mas labaw man siyang nahibaw unsay makaayo nato. Imauni ang dugukan sa kitawag og kinabuhi sa pag-ampo. Makita nato nga dili day sa pag-ampo, dili day maoy pinaka-importante nga ihatag ba sa Ginoo karon ang imong gipangayo. But ang pinakadako nga grasya nga makuha nato sa pag-ampo kana makadawat sa ihatag sa Ginoo. Akong baliko ni kay mo ni pinaka-importante. Dili labing importante nga gihatag ba karon diha-diha mismo unsay imong gipangayo. But ang pinaka-importante nga hing surrender ka, hingtahan ka sa imong kaugalingon, hiingon ka Ginoo, ikaw na'y bahala nako. Basta kay mauni ang akong panginahanglan. It is a surrender. Maunay matuman imong pagbuot. Usahay bitaw sa atong kinabuhi. Sa dyon naman isulti na praise the Lord, hallelujah, o wakay sakit. Sa doon na maisulti na praise the Lord, hallelujah, God is good all the time, og daghang kaglugi, gibaligsa, ini ka Martes, sa merkado. Sa doon naman isulti ng God is good all the time, og pananglitan, og maayo kag lawas. Pero moingon na ganin ng doktor, Mrs., kini imong cancer sa imong soso, stage 4 na ni.
O nahingkalap na ni sa imong lain nga bahin sa imong lawas, kanang ginimong giingo, kanang matuman imong pagbuot, lisod ng usapon. Sa John na maisultig, praise the Lord, God is good all the time. Pero mamatay ng usa ka bugtong anak sa usa ka magtiayon, nga mora ilang gisaligan o niya mania cum laude sa seminaryo or mania cum laude sa iyang pag-graduate, bugtong anak namatay pagyod kay nabanggaan o naligsan. Kinalisuran usapon ng God is good all the time. Kinahanglan nato ang pag-surrender sa kaugalingon ngadtos Ginoo aron mas makahuluganon ang atong pag-ampo. Kay dili sa tanang higayon nga madawat nato ang mga maayong butang. Para sa dito pagkus katedral niya. Sa katedral kada adlaw daghamang magpa-blessing. Nya ga blessing ko sa bag-ong sakyanan, pick up kinasinawan so kaadto. O niya dito na baji aga drive. O niya murag bag-o ambot bag-o pa katug-katug drive. Kitarong na hog blessing kay piskay man po sakyanana, no? Giligo nog bendita gikan sa side mirror hangtod sa atop, hangtod sa ilawom. Hapit na gugumukamang sa ilawom kay bag-ugod ag kanang sakyanan pag-adto. Pag human nag-blessing, of course, tunol magsubre na donation or love offering at tagtungod, hong gidawat. Niya, suod no sa bulsa. Nagaynaw na kung matay pagkabaga, bitini kay murag baga, masubriha, no? Suod no sa bulsa. Katindog-tindog po ko anang rotunda sa katedral galingin, bitaw na galibot na. So, siyang Father, salamat sa blessing. Nindot kay imong blessing, Father, kay nanaganahan siya sa wording. So pag-drive na ni Jadong gawa sa guardhouse kay muliko bitaw na siko man nakaajo nabangga bitaw ag side mirror sa kanang poste sa gate sa katedral napungil. So sindagan jud dito sa taas kay kinauwawan kaajo na mo pay pag-blessing uja napungil ng isang side mirror. Pag-uwaw kaajo ba na jud ko mulingi pag humang bahala na jud kaani kinauwawan kaajo kay limang kag ngingong salamat sa blessing Father nindot kay imong wording sa blessing uja pag napiki bitaw to pag taas masakyanana naapiki bitaw sa pagliko ang guardhouse sa atbang anang rinless pagngana ni sa wa dia makarkulo na igo tong side mirror sa driver's side napungil gabitay wa na jud kumulingi ang bahala na lang asa ka magpa-blessing ugma ug otro. Mat sa atong kinabuhi, dili sa tanang higayon nga madawat nato ang mga maayong butang. But what is more important, kining duha ka butang. Relasyon sa Ginoo o ang ikaduha ang pagtahan sa imong kaugalingon. Ginoo ikaw na bahala sa imong kinabuhi. Ug naaning duha ka butang, dihang dapita maka kita kahulugan sa kabililhon sa pag-ampo sa atong kinabuhi. Amen.